Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wahe televizion ya Taifa, rehema na amani juu yanyu. Rais wahe Jamhuri Zali Asmani ngujihundo haruma lesi wala mwali ili huenda wabushiriane mwaha mwema hawikao wandu wanjia haruma mwaha wanyumeni na ikashabaha hosuni mwa Rais Zali Asmani uonesa zendongo zafanyishi hao haruma mwaha na ubushuria wa Komoro nsi pia mwaha wanyumeni. Muhafidhu wa helesi wala mwali Mohamed Said Fazil harenge shabahashinu ili ubushuria wa jau Rais mwaha mwema. Monsieur le Président, tijabano hali jina la isi wa shamali ni ubushurie mwaha mwema ujoka na unono mwengi na maisha mengi ruafikiane insino ila mwastambuzire maka Mwenyezi Mungu apenze riombe dua bano sukwa leo Mwenyezi Mungu arbe ushinzi arme iboli ya leo wasi na Maroku wanzanu watu wanzana nyatu bewasi min baladina hadha sa ngarbe ushinzi abenza Mwenyezi Mungu apenze. Rais wa Jamhuri hatendea swalatul Jumua haruma umji wa Fomboni na swala ukazakifu abirilia haruma amani na nawajau umuhimu wa mahadisi ya Taifa ikao hayatianziani hafaida ya hinzi ngandar mama hadisi sijohanzare lewa ukarkau hadisi baba katabu ukatishati ba kitabu gandu hadisi wakumarwamba ukaya mzia mroyo uzi arahoja siha ritsihimati hata ngarmaze voti gerdo vurana sharahaze voti zidafanyi hanajer kentir twaligi ezabira naye skula hindi rekamtuani rekenga zijar kamani afu rishira zilaga zakiri abunga zibadiliu zinuzikiri ngarendelea ukatoka ze voti zija ritsijomana kaze resultats tolwa ndatsi hari ufanya ze voti endeza yambari zihibwa hari kuza huwa ukao mujakaba mwabozi bana hata mujakaba abe manahe dialogue ndio doka ngabo yozunga ba ufonga ba form ye formo doka garda harma voti wakati wa vurana ngarfansha tarti vurane aka alhamdulillah ngab mambioni ukaya edunia kamili ngabwandu aruhusudi unarwanidiu bangena kazami wadori wanidi aka emna msimti tama komori ukanga unando selekanti wa kalifielo alo kaweru na bahai emnati mtitama komori zloda mahishrini atungo fanya voto wana kama mbioni amzambo hamba ro tujozi shalo yi wanamba wenzi na rais wa uzisa esiri yao kimpi hatensa ndo Muhammad ntina hata basi ndani bwako akatamba mkubali wanambala harmo gouvernement Tanganyika ngasitule tere de banazo ngoskiriu basi ya inada hiyo nedunge shetike husuda yode mana kaze voti zinu ngwajale zibuire ujoshidwa kubalika kweli tishidwa ngamjiprepara harumwezi jao mkahunu amba 2021 apa 2020 ngawa ni hali kamtujara hadisi tahtima ya utashia maghfira Mohamed Hassan Ali kao harumishiha haku haruma intira nzo wakati wali swalihi hujili ya imahaya mwisuyanu ende na ufanyishiha haruma ilisi wala mwali inu namna ya humtashia maghfira haruma ze hutuba za tekeleziwa waonesi wa umuyenshi wa Mohamed Hassan Ali vanutiju no mdungano wa hahe no andu wa hezijani buza siasa kaujamu lewori swale juma rimnike ni omono amaha wa khairi kamgabenzi uritoe fatiha ya mzee wa hatu Muhammad Hassan Ali Mwenyezi amtamani mahaja na harma wakati ujiro rasujwa ujahu madzihoni bonge baike sikiyori fanya salatul ghaib shoho jaleweinu jeru mbedua bulanswiri yo wajibu usu ya mahadisi ya Taifa ya habili wa nemhu wa hidaula madhamana wa janibu za siasa kinyume neenzi na wanduika uo wajitole ya ili urenga funvu haruma ya mahadisi kwa tuhanti wanana neshika ya Taifa shataminishiwa mwendesi wa haundro wa hii mahadisi ya Taifa ya nunardungeze fikra za hao.
karamangaro na uri hadisi abongaro wazoke zonu kao zo muhimu wazifanshi kama kujisate kompeta na baki afanya ngo kama kujisate kompeta jisomo ratawa ejalo gungar joza barindi ni parce que ngar aminio kaya kanga si wakomori hena mbuja mangabidori hadisi ilirila wa harmu mushkilo lorma yatsinga duka tsinari hadisi kala winu entsia hatule ino kabati partenaire ufanya confiance ujamati juba wa haja wa pawela yani za urensini ndi batso mndu shubut ani ujuja bana izo ni problem muranzori sana quel que soit les différences hatu politiki quel que soit machine ya politiki hatu cha umwembe serisa neri wonoka ngabwe daula huyo alafunga machine ya siasa ngarendelea ni taarifa habari ndohone sauka haruma ishindo shafomboni yeshahula shitilwa ujuzoni ngashivurizi wao bonsi ndongo ikao ngejoza lisa madhara hosoni mwaiswiha ya huandu wa hulawesha hula shinu Zaharia Madikasimu na Chane Mohamed Elamin. Harmai bazari ya umujwainzi wa fomboni ihifadhi ya izahula kaisifanyishiha namna ya lazimu iwahuzaji wa bazarino ngwarengao izinru hauzika zabonsi minhum izifrui nena zilegimu bila uzihifadhi nongwe kawe jojua ijena mabwa mbali nabali hususan wakati uno intire mwao na libungu la wadu wa COVID-19 imadhamana wa unonongwa hirao hamara yangina iwahuzaji nena iwakazi wa ishisi wa shamwali wahifadhi izahula haswa tani izwekao ziliwao bila upiwa iluta wa imaradhi ya jao hasibabu ya nsama wadu na alishi nkambingi hudzo ahose baada ahose ahumise baada ahumise angalie shindu cha plastiki bwati au mwahindu aoze monsi au maguni sijobe ijo kama nge mrahafu isikena majike mrahafu arudi ke ihume akaze izundu siku ya pili nikaje lazima ahose tena basi kimba tikaso hoso bojana abo loti si hosa na kula nunu wao astame baila ka hoso bena nada hose da honi vo aya mana yonge yo mbiti nge yo kaya piwa swandi ngira mwa period ya epidemia ya covid kamba karsi wa jeni nauzo lazimu risindindrie tuzuru rahafuno iluta haunono nge lazimu ufanywe urahafu wa izahula nge muhimu wa jau wandu wazihose hauzuri arudu wandu wazihifadhi haswatani wakati wanvu wa urde uno ikao izifuruinge zihau wengina zilegumu harumai bazari ya umujwainzi wa fomboni. Mihashirisho halikia naone le katiba la sharia la bahara ya mijarada iwonesao omhifadhi wa wana nezitendo za kifujari ifanyishi hao haruma imiji ne mabavu mfumo unu ifanyishi hao mjini mituje mahalanika hao warumishi wa mahakama waonesa ezaka muhimu tijara swali na Ibrahimu Mkababo. Umuli huwali katiba la sharia linu utanganya zimbawa za hifadhi, mazefu wa mji, manaibul kadhi, mazefu wa mazama mbali na mbali, madhomana wahe la meri na madhomana wahe prefekturi ya hele bavu la hambu. Imadhomana wahe mahakama wa ile haimijarada ya sharia ya nyumeni ziusiwa nao numhifadhi ye mwana ni mrumshi ni zitendwa za kifujari. Miongoni mwazi sharia zinu ngabo irihusu ye mwana ya kazi wa dina jema ya tilwa likuli ya sume wajau ngabo nuktwa iharazi zao ye naibu ya umbiza mwana ikao kajatimizi himaha. Baada ya umuli huwahi makatiba ya sharia waendele ya mabadiliano fikra baina zijani buzumbili. Kwa hiyo muhimu tundokanga bo sharia shawandu wazijua kaya kanungu wazijuao ndo wakatojo huzurumia haizo haziyo ifanyiwa hazifanywa bano abasa ngarinjo harumweze commune na ze prefecture wandu wajue ukaya haziyo ifanyiwa sharia ngizo wandu wajua wazurumie enamna lazima. Upande wa Suda Adam, rais wa ile chama la mbwa mwana Toma ya Maudu, yani Enfant Espoir de Demain, hatosoze fikra za ufanya katiba la uhifadhi ye mwana ni mrumshi ni zitendo za kifujari. Nae hapara ima notable wa kenkonyo nzima ili utini ya baho ye zitendo zino. Abonge sharia shwangisho na faida sha tijopara hajila hangu mimi manotable wajuhe watanganyihe rirengeze hukuma harumemi rihenti ya mishinzi harumemi jia hatu ili ejezinu hahutawa ejezizi tijiri. Yeshefua humji wa Shwani Ali Mohamed Mbaye hajione sa tayari ya utianziani izo ikawe ye madhomana wa mahakama wazieleha
ili uhifadhiwe mwana ni mrumshi na haini tendo ya shakifujari tukayonzi. Sonti pia riparwa banu handongoza kaya jeresheleziziwa maudu yaho wana no wajuhu sha bala lelo zintilongo za kaujazitungwa zikanuni zila bowana zila zikahoya charmenti ya hatu mahayabira shaba lelo ndo akaujawesheleziziwa akabali ya sheleziziwa bala hakana babi haini kanuni ya sharia ya duhambari harmwe miji hatu lazima sihuzamba sihuzi tanziani. Makatiba ya sharia ya uhifadhi mwana ni mrumshe jumwa izitendwa za peu na mazama ya wanaone zitendwa zinu katuranti wonale juu abanunti juu yezabaki luziti anziani ili zitendwa zinu zikaze kifu ngedingo. Rais wa hili chama lidaiyo yezi haki za faina hawaswili hunu Komor ikashwabaha usunimo wanachama wa mlahiki na uonesa imbwana waitianziani ili mahakama ya faina yafanyishihe hau haraka. Mjo wa he presidenti wa hatu nafikiri kangu jurubedia marunda menji haukaya ya hadisia faina mahakama ngwaendelea unofanya zihazi ngamfikiri kaya haina hali mwana hamadola yafanya tendo mandeshila kazi hini halikuwa nasubutiwa zirensi heni sarjesheleza he mwana hatu faina karna ujwa hudaza kaya zenogo zijiri wa harmenti ya hatu ngizo nziro hayuni sikuhusha wana hatu ngwarengwa uwelwa zio. Ya idara ya taifa ya mitihani tianziani libakia lahandani lahanzi hawa na zioni wajoka ufanya imitihani ya taifa nezehazi zandisa mwezi wa janvier unu na ngazijoka zake ifu mwezi wa mars. Imadhamana wa idara yenu watia barnamaji ya nyumeni ya ulivazi haki za mjanziho hanzi ya zaholo. Zidaraja za ufanyisa mitihani zihazinji Risa rangue mwezi 11 mwezi unu daraja handani fazi handani ikao dia huanzi hawanazioni kwamba fazi inscription isaibulwa hareti ya sinyewa ni waziri wa msomo rangu le 11 janvier ataonda le 11 et 12 mars yodo muda ikao karibu wao za inscription za mitihani hatu awasheleziza ya ukaya ngasina haujimlifu mtihani wa 36e ikao ngaudufanyishia mwezi 28 ya mwezi wa juillet inshallah. Baadhi yao ngabo mtihani wa bac ikao ngaujohandisa mwezi 2 ya mwezi wa août. Rijirikana mtihani wa BPC ikao ngaujohandisa mwezi 9 ya mwezi wa août. Arujumba miezi Mungu yokaze deliberation za premier groupe ya bac ifanyishie le 24 août. Et première délibération ya BPC ifanyishie le 25 août inshallah. Umuhimu handani duo mwambia nukaya inscriptions zibulo andu pia wazijue abili rijironi sewandu namna ya nyumeni kaudu rafikiri fanyishia inscription unumwa audroka ya basa yenu gasarma ulemengu ikao ulemengu wo ngona mihima mili wa handani dokaya gasarma ulemengu ikao wa teknolojia nyumeni Sarma ulemengu ikao uremesheha hawade riujua sontipia ikao wadewu utongeza wanungwa unaifardhi ya ubadili namna ufanyazi mwaha ngarambo Mwenyezi Mungu inshallah zinuravu babandra ba inscription rizifanye haudunga zena za nyumeni za mawasiliano lwa nyulojina inscription en ligne baadhi yao ngajoka ya miongoni mwe mijarade kutsawa uzeno goskoze shartu kutongeza mndu hajua fanya mitihani wa hiya droit kutolo baromba Mwenyezi Mungu mapesa ya uliva zila droit na mitihani ifanyishie haurumia mawasiliano sulaha ya hulu. Le shirika la mawasiliano Telmali para wachangazaji liwonesa zehazi wazifanya mwezi 2021 zibarnamaji wa tumainio uzitianziani wa mahaunu wa 2022 ili ubasa wa mawasiliano. Maksud ya humona nonu dokari ushurie wala wakazi wa Komori muhamwema wa baraka wa unono inshallah humvia jailioka bade anu yari zingiza covid na zasaya mezimga zisunduse kadwa bili ronese namno mwahawavira wa 2021
Nesse projet phare rizi lancé en 2022 wazima na wala wakazi wa Komori na hujibu ya la mahutajio ya hema maaboni wa hatu. Partiri ya he usuku wa leo unu rirasmisha ila lancement ya he 4.5G awinu kuhambwa 4G+. Amonjoeshiliza ukaya ye rezo ya hatu ya Telma Komor inu rezo 4G randi 2016 relance rezo 4G hamwe territoire national pia. Leo inu rikamilisha ila upgrade ya 4.5G harma ila miji mihu ya Komori. Donc Moroni, Fomboni, Mutsamudu amfikiri hama wandu pia wa remarke zinsuza mwiso zinu malgré uko karkana problème ya connexion sha kama mdungu fanyo téléchargement ngufanyo test ya bande passante mdungu onoka debia hatu yenjeza hazila modification zila amélioration rafanya harma yerezo zinsuza mwiso zinu. Ukosefu wa mwenjengo parhani hao haruma baadhi ya mikabala ya helesi walangazija hele suala linu ya mudiru jimla wa Sonelec Mohamed Junaid haonesa eza tsongeza hawirilia haruma ze motera. Ze grupu rumi hao haruma Sonelec zinu groupe wekao zonzo hulo en urgence. Donc abo zoti groupe za production dédié à la production 24/24. Maintenant, ces groupes zinu handani izur umduhayo hazo uka haraka au ka ngazirumishi hao ganzirumishi harma lera 24 yabo e consommation ya hazo yo nyinji haku au kazi grupo kao evite se hazo 1500 tours par minute. Yabo ye omduhayo haraka e consommation ngenjeza haku e entretien ngikora proche yani anu arama mafumvu mengo mirandaru ya shilia ya heze reset bekando rizihunda huru ngasuenda arama mafura na mafura yao ngaria hula cash au hydrocarbure avec un différé cha yongo makash neze resources zinjiao ngazengao muda honjia. Swali hii Mohamed Junaid hadhukuru wajau wawidzi ufanyishi hao haruma le shirika linu na hii haonesa ze tartibu wazitianziani li wananu. Haruma shirika ngabando bekao yeto mana hao ndi control interne ya he gestion. Wangalie zendao, wangalie tuhenda kabo mndu afanya zibutala ya wa alerte direction ze sanctions zirengwa yono normal yotsino bekao ngetuka udufanyoka de henitsa no ayuka wakati no ngabo mndu bekao nguliwa sababu ndizo ya veye ya surveiller namna bekao de hazi zifanyiwao nwandro hazi ayonde hazi hai alhamdulillah rihundu msaada wa gouvernement wa mjano na mali za gharamiwa ni bad na ni upande wa herezo wasaidia ma rehabilitation ya hizi centrali wa parti nyingi herezo ngomtuke herezo ya hatu inu rezo bekao nyingi duhazi aku ifanyora nzi 58 hoja donc abo ngabongozi bekao ngizo obsolete yani zibiri dati ngapoto bekao zilemewa ngazidangu hao ngao fili bekao ngazungujitoa manazilemewa ngabukaze section za hizi filiwizo zikansala haku parce que wakati wa hali kwa jakandu NG etc. donc zinongezo pia rehundo msaada ngazibadiliwa hambabi ili ameliore stabilite ya he rezo haunjia haruma zali